ni tak thu su ngai ho zo si la bon chang tak pha tuni tarik som kumsang ni le som ni lenga news alangai pantai tiu Office of the Village Authority Council Lamka South TD Block hunbang chan hem alachi akipat Lamka South TD Block sunga job card holder ni tha to ki sai in ilungkim lo naw ita lang jikun ipan khom na teu jikin veng khat a job card ni tha ahung lutin ikipak pi ma mau hi ma bana le pang khom to zel dingin chilna kang bol wi mi pi te hak satna het pi a mi pi to ki sai thil te him akisu kha pi ten conscience authority ahun na sai phela mi pi subui kit taloding le a hi na ki za chan pi loading in le dotna ang ki bol December 25 2024 nia pat nukna protest pen cholo a hi zikin Lamka South TD Block sunga hum cheng job ka ni tha lutkim masi panlak na nei toding ti thupuk na neiun Lamka South TD Block sunga job card holder 10 January 14 2025 nia di mansa umahi dan teu het hi Senapatia football tournament umding Group A to B na ki khena Zalengam FC Gurkha Christian FC David Memorial Team Senapati FC Senapati FA Sofia FAB 27 United FC Cedar Hills FA Kamles FC Hills Academy FC South Chogobung Uzut Club Gurkha FA Ratan FC Sakol FC Levons FC F4 Chance chengchu me saki helding te hi PM Modi le Amit Shah party hon bongjun hi thei tui dana alasim do kita ama ho tak sang danin bongjun hi damdoi phatak dan alagialun mizo simu theding le het theding in medi mangchan alata langui ahin ji thui kun permit api ka hi wang het chin ai nai poi gam chuma ki Palestine to sot polten Israel's by te chunga buina tamtak ala jiklu jikun Israelin aspai te kuma gamgi pot san loading in het sakna ala bol kit bo hi zani jingkal khuwak tilapat Israel in Gaza Strip akap naun mi som sagi in thina tukin limna tu damlo ina min khumzat mi za le pali ahiu Israel in event kinga Hamas te numei le pusal kala thang hui taka atat naw chungthua suizuina malak ding ti dotna bolu event in phal piklo Israel was benga thingtang mi Palestine mi som nga amat teu zani jingkal khuwak tilapat in al tha dok taw Palestine Authority Security Service ten zania kiem operation aneu agamu khule tu hina neilo dan kalalut mi zanila somli le sagi amat banu puk theithil zanni le somli lenga manu jibep chule hiloin carbom zal som sagi le alaman do kit bokoi Lebanon Parliament in kumni le Kim Hill President neilo ala umnungun zani in President thakding ala tel dokoi a President thakding pawmin chu ahile Joseph Agon President thakding ala tel do kit taw hi Israel Sarkar le Security Force ten agukin siri mailam hunding gen khomna ne in ji huna siri nam chum ten adikna le achan wo bana galmung taka theina dingu ki vai pukna bil chum khen jak ding ngai tuna lungthim ala neun Israel Energy Minister Eli Cohen in gamdang te to ji hun hi gel khom le gen khom ding hi tin tupna le ala nei hi Vai Women Association block thak hong Vai Women Association tuni tarik som kumsani la som ni lenga jil top ni in VYA Vai Women Association Kolhen block thak honna avanei Kolhen block thak sunga hum te chu Kolhen sungpha damjol muldak munlui le dozang en sai kot te ahiu
pu thang milun gang te son of pastor chungkhusat of chinkon pangchu 23/12/2024 ni inspector custom and CGST padin sub inspector alakai sang in promotion almutai gangte officer khat ineina chungun ikipak tak jatui pu thang min lunin kum sang ni le ku in tax assistant ala joinin kum sang ni le pagup in inspector in ala panga January 25 sub inspector ang kai sang kit ai tai Manipur Chief Minister N Biren Singh in thusu khat ala bolna state din munahin political ball hon milung na khana vote hi khana ka din munapat eila do khana ti lau thong na nei hon political lam panghim him buida mayun tin thusu khat ala bol hi thusu dang khada bolna Manipur namni te ki kala buina ang su hi thit wang si dum tak a hi Manipur government hi thimona bangma ampui meitei hon socialist tribe demand ahung bol je ku hung ki buya hi tin Manipur en Biren Singh in alatak lang kit bok hi Indian tuni overseas day mang tuni date 9/1/2025 hi India overseas day tia matahi kolpawin pravasi bharati divas tia het hi huvel pumpia India population tam dung juya country chum aki the thang cheng tam pen tin UN in gen som legit milon lam hil hi danin again hi tunitak news yung sim thak theule yung gen theu chu chanchui tan tin entute labonun umnum le mangpha